kaže mi nećemo bombardovati. A i mi kaže i mi nećemo bombardovati. Onda ko će? Ostanimo dostojanstveni, jedinstveni i hrabri. Tokom 77 dana bombardovanja područje Raškog okruga bilo je 52 dana meta NATO avijacije. Prema zvaničnim podacima Okružnog štaba civilne zaštite Raškog okruga, NATO avijacija izvršila je 179 napada na područje okruga. Kada se uzme u obzir da su napadi vršeni istovremeno sa više aviona i na više lokacija, račun pokazuje da su za 52 dana i noći vršeno u proseku 3 napada dnevno. Na našem području završio je ravno 631 projektil. Prvu pravu dramu Kraljevčani su preživjeli u noći 25. marta, kada je sa 12 projektila gađan aerodrom u Lađevcima. Ono čega smo se svi pribojavili ove martovske noći u Kraljevu, osluškujući detonacije potmule i gledajući odbleske, objektiv kamere televizije Kraljevo nažalost i potvrđuje. Negde posle 22 časa ove noći agresorske snage NATO pakta sa 15 projektila, koliko za sada čujemo od meštana, uspeli su da pogode krug kasarne u Lađevcima. Kad smo vidjeli prva raketa da pada tu u blizini, počeli smo da bježimo iza kuće. Otišli smo tamo u šumu jednu. Sve priče NATO stručnjaka o strogo određenim vojnim ciljevima i preciznosti projektila i aviona pale su u vodu u Miločevim Cvetkama. Jer ono što je naša ekipa zabeležila danas
govori da su u sinoćnom bombardovanju projektili i bombe ispaljivani neselektivno po njivama i šumama Miločaja i Cvetaka. Kuća Dragana Radovanovića u Miločaju, koju su vredne ruke već uspjele da prepokriju, novi crepovi na mjesto onih koje su oduvale eksplozije projektila na kućama Radojka, Milutina i Živomira Jakovljevića, svakako da nisu vojni ciljevi. Baš kao ni njiva Brane Dmitrovića, na kojoj posle sinoćne eksplozije zjapi krater širine 15 i dubine oko 8 metara. Uknula plamen, eksplozija dala je veliku snagu kompresije i dala je snažnu moć od zemlje, neke izbacilo gore po kućama, polupalo crepove. Bomba prišli jauče, ja kao ženi lezi, ja padam i vučem ženu da pada. To je 120 metara, ne bilo dalje. Postoje reči, rečenice i čitave priče koje vrede tek kada se odćute. Zato niko i nikada neće moći da opiše deo onoga što su Jugosloveni osjećali jednog proleća koje žele što pre da zaborave. Neka imena i dela, naprotiv, nikada ne smeju da budu zaboravljena. Bar toliko im dugujemo, njima i članovima njihovih porodica. Zoran Gavrilović, zamenik komandanta bataljona iz Kraljeva, imao je 34 godine kada je krenuo u rat iz koga se nije vratio. Bio je otac dvoje mališana i bio je pun nade. Vojnici su zdravo i dobro, tu smo na terenu, nema problema, nema potrebe da brinete. Borbeni moral je zadovoljavajući? Zadovoljavajući. Imamo dosta dobrovoljaca koje smo razmestili, neke čak i vraćamo, nema više mesta. Za sad je sve u redu. Ovo je bio jedini ratni prilog televizije Kraljevo o kraljevačkim rezervistima pre njihovog odlaska na Kosmet. Taj snimak iz Deževe kod Novog Pazara biće poskumno unapređenog u čin kapetana. Spisak je dugačak, ali više se i ne zna koliko su puta od aviona strahovali meštani Lađevaca, Samajla, Cvetaka, Miločaja, Obrve, Vrdila, Mrsaća, Bapskog polja, Katrge. Šta ćeš? Ne možemo da letim ili do redru. Tako je. Neke života i zdravlja, napraviti se nova kuća. Života i zdravlja, ali vlast je malo ranije trebala da misli o ovome. Jer oni su vrlo kasno počeli da misle o Kosovu i o Srbiji, kad su se borili samo za vlast. Tražili su, osvajali su poene i birače na Kosovu da bi bili na vlasti. A sad i kad je došla, onda treba da se branimo kad nas pobiju. Koliko je udaljena ova kuća od aerodroma? Negde oko 500 metara vazdušnim linijom. Sa područja okruga tokom bombardovanja teže i lakše je povređeno 105 lica. Živim godinama u Nemačkoj, došla sam na odmor. Da se odmorim malo, međutim bombardovali su američke rakete. To mi je bio odmor. Osjetila sam vreo i jak bol tu u ruci i onda zaista ne znam da vam kažem koliko sam bila van svesti. Niti sam čula, niti sam videla. 7-8 kilometara vazdušnom linijom sam udaljena od aerodroma. Pa gospoda Clinton i ostali kažu da ne gađaju civile. Srbi su uvijek bili jaki i treba da ostanu jaki, da se ne daju. To je sačuvaj Bože. Ja više ne želim da doživim to. I Bog je. Eto. Ovako po celu noć. Beži po kućama, po kanalima, pa to je jezivo. Oni neka bombardu bit ćemo raditi, a i oni su vala bezobrazni. To je bezobrazno veliki. Zašto nas se diraju? Zašto diraju? Mi radimo se, radi se, narod radi. Mora. Od čega ćemo da živimo kada radimo? Sada jede na jesen tamo kad mi ne, da oberemo, da jedemo na zimu. A što su oni bezobrazni, to je da ni na čas.
Najveći je broj objekata, 159 oštećeni u Bogutovcu, skladište Beopetrola, železnički most u Bogutovcu u budnjem danu, pa ako se desi da to bude na kućnom pragu. Ko je mogao, sklanjao se. Prečesto je tamo tutnjala zemlja. Ove škole od danas nema. Podići će, sigurni smo ljudi, novu zgradu, zagrajaće opet dječji glasovi u njoj, ali dana ovog kada smo pohodili ostatke njene, dočekale su nas đačke klupe malterom sa plafona prekrivene, izvaljena vrata, zidovi kojih nema, zvuk tišine, mapa na raspuknom zidu, u školskoj klupi đačke patike spremne za čas gimnastike koji u ovoj dvorani više nikada neće biti održan. Mnogo smo više očekivali i mnogo lepših stvari od prestojećeg 21. veka i prestojećeg milenijuma. Nažalost, ulazimo sa gorčinom i velikim bolom u duši. Škole u Bogutovcu nema, a na okolnim kućama, pa i tamo ispod brda, znatna oštećenja skoro do razaranja. Ilići, Banjanci, Dražići i kako se sve ne zovu one porodice kojima je noćas NATO domove razorio. Najviše na kući Branislava Jolovića, kome je u pomoć priskočili ljudi da iz srušene kuće izvuče ono što može da se izvuče i što kako tako može da se upotrebi. U granatiranjima Vitanovca povređeno je 13 osoba. 6. aprila u zaseoku tunela oštećena je železnička pruga, a istovremeno je došlo do zarušavanja puta Kraljevo-Kragujevac. Slika kaže da se materijalna šteta na okolnim civilnim objektima podrazumeva. Nije mi za oštećenje, samo nek su djeca živa i zdrava. Sve će se napraviti ponovo. Otac mi je poginuo nedužan 41. godine, streljan u kraju. I sad ja sam sedjela da čuvam moju kuću. Nisam razmišljala moj život. Ništa. Ja sam se sklonio sam život, a kuća je srušena, može i da se napravi. A što se tiče ostalog, vidjet ćemo, pravit ćemo, borit ćemo se, pokleknuti nećemo, ne može nas pobediti niko. Ovo je nezapamćeno, bre, ovo kako se... Ja, meni to... Povele. Haos je to. Ovo je strašno. Luči, samo mogu da rade ovako. Četvrti put. Samo se napravi stakle jednom, ponovo. Ispražnjena kasarna u Jačojaku također je bila česta meta napada. ...49. dan zločinačke agresije na Jugoslaviju nije mimoišao ni Kraljevo. Danas je raketirano prigradsko naselje Jarčujak. Povređeno je 4 ljudi, a oštećeno je više od 30 kuća. Ovaj geler koji vidite, poštovani gledalci, pao je u neposrednoj blizini dece koje su se bezbrižno igrala u dvorištu. Zato apelujemo na sve da u vreme vazdušne opasnosti zauzmu sigurna mesta u skloništima. Na meti su bili i Beranovac i Sovjak. Čuo sam negde dalje detonaciju neku. Iskočio sam, oblačio sam se, još nisam izašao, jedna detonacija jača bila. Ja sam izletio ovde. Tu sam negde bio, kad je ova druga, čuo sam stakle, ja nisam smeo da se okrenem, pravo ti kažem. Pošto pogledao sam kuća sedi i onda sam uleteo tamo deca, skočio da vidiš te. Na području Raškog okruga u ratu je oštećeno 13 železničkih mostova. Od 4 je zasipan novi most u Biljanovcu. Uopšte, celo mesto zasuto je kišom bombi. Novi most, stari most, nadvožnjak.
Poslednjeg dana maja, prilikom bombardovanja ostataka mosta na reci Brvenici, život je u putničkom automobilu izgubio Saša Knežević. On je u ovom ratu jedina civilna žrtva sa teritorije Kraljevačke opštine. U ovom mračnom, neobjavljenom ratu, bombardujući već srušeni most, bezimeni pilot oduzeo mu je budućnost. Tog istog dana 25 projektila našire gradsko jezgro Novog Pazara. Jedan od njih opet je zalutao, kako to kad su posle čitavih 40 sati obavešteni u sedištu NATO-a, priznajući grešku, reče Jamie Shea. 11 ljudi platilo je životom. Već pomenuti Marko Simić ni iz pelena nije bio stigao da izađe. Imao je samo 2 godine, 30 manje od svog oca koji je takođe završio u ruševinama. Strah, nesigurnost, suze imala su i neka druga deca. U Vrbu su još na početku rata stigle izbegle žene sa decom iz Prištine. Njih 20-ak u samo jednu kuću. Bilo je strašno. Bili smo u jednoj kući gde su iza nas sve bili šiptari. Plašili smo se. Tako. Sada osjećaš sigurno? Da, ovdje je sigurno. Nema čega da se plašim. Svi su u Srbiji. Tako. Kad bi mi rekli sad bi otišla pešaka. I žao mi je što sam ostavio druga i ovdje sam poznala mnogo drugog. Ali ne znam, ipak mi nedostaje moja zemlja. Se ja rodio. Tokom rata neka nam bude dozvoljeno da primetimo. U zvaničnim saopštenjima Raškog okruga i okružnog štaba civilne zaštite nije bilo previše realnosti. Podizanje morala valjda i jeste bio njihov cilj. Bez izuzetka život se u višenacionalnom Raškom okrugu odvijao normalno, uz svakodnevno ispoljavanje patriotskog duha u izvršavanju svakodnevnih zadataka, pisalo je u saopštenjima. Prodavnice snabdevene, plan setve prebačen, letina odlično napreduje, saobraćaj i privreda funkcionišu. Dan posle potpisivanja sporazuma u Kumanovu 10. juna emitovano je saopštenje Raškog okruga i okružnog štaba civilne zaštite u kome je između ostalog rečeno: Prestanak divljačkog bombardovanja naše zemlje i pobjeda napora za miroljubivo rešenje problema Kosova i Metohije, za što se naša zemlja uvek zalagala, označava kraj jednog od najtežih perioda u našoj istoriji, ali istovremeno to je početak sveobuhvatne obnove onoga što je zlikovački NATO agresor divljački porušio i razorio. U ovom vremenu mnogo je primjera herojstva, dostojanstva i ponosa. Ovom prilikom pominjemo ovaj. U trenutku kada su učenici srednje muzičke škole Stevan Mokranjac u Kraljevu, Mileva Čuljić iz Trstenika na violini, a Petar Ilić iz Kraljeva na klaviru, započeli polaganje diplomskog ispita na koncertu pred prepunom salom roditelja i učenika, izvodeći partitu u D-mol od Johana Sebastijana Baha, nakon 10 taktova sirena je oglasila vazdušnu opasnost. Direktor škole hladno je slušao scenu koja je parala srce i umjesto da prekine ispit i uputi učenike i publiku u sklonište, on je hrabro svojim stavom bodrio sve, a učenici su još snažnije se svirali. Niko od prisutnih nije se pomerao. Avioni su nadleteli i 7 razornih bombi bacili na celo Mrsać. Eksplozija se širila jedna za drugom, učenici su još jače svirali jasno, stavljajući do znanja svima da nikada deca Srbije neće nikoga bombardovati i da sviraju dela kompozitora nemačkog muzičkog velikana, dok njegovi potomci u liku NATO zlikovaca bombarduju mauzoleje srpskih velikana, škole i bolnice, dečje vrtiće, decu na ulicama i ratare na njivama. Bombardovanje radiotelevizije Srbije i drugih informativnih kuća bez presedana je u istoriji novinarstva. Mediji nisu zabeležili tako brutalan pokušaj gušenja javne reči kao što je to učinjeno u Jugoslaviji. Sat u režiji državne televizije zaustavio se u trenutku bombardovanja, dok je emitovan intervju predsjednika Slobodana Miloševića sivila svoje živote u ruševinama zgrade RTS-a.
meseca posle tragičnog događaja i dalje kruži pitanje jesu li ti ljudi namerno žrtvovani. Zbog čega zgrada RTS-a u Takovskoj, odnosno Berdarevoj ulici, nije evakuisana ako se znalo da je to jedan od ciljeva NATO alijanse. Još 9. aprila znalo se da je i nacionalna televizija obelodanjena meta. U svom komentaru urednik Tatjana Lenard, inače jedan od funkcionera Jula, poručila NATO da su zaposleni tu u televiziji i da se ne boje. Komentar Radio televizije Srbije u večerašnjem drugom dnevniku u kome smo poručili NATO-u da smo svesni da smo njegova sledeća meta jer govorimo istinu svom narodu o zločinačkoj agresiji vojne alijanse, već je dobio odgovor iz Brisela. Agencija Reuters, citirajući izvore NATO-a, ističe da je danas obznanjena pretnja vojne alijanse da će bombardovati Radio televiziju Srbije, ali javlja i da je reagovanje RTS-a izazvalo veliku pometnju među saveznicima u NATO-u. U komentaru se pominje da bi zgrada nacionalne televizije mogla da bude legitiman vojni cilj u slučaju da RTS ne ustupi određeno vreme zapadnim televizijskim stanicama za emitovanje njihovog programa. Reuters također citira kako su te zemlje spremne da isto vreme daju RTS-u uz komentar možda bi nama bilo dovoljno i 6 minuta za vaših 6 sati. U svakom slučaju ovoliko prašine oko Radio televizije Srbije i traženje načina da se spreči njen rad očigledan je dokaz da ne samo što je za NATO i njegove saveznike istina najveći neprijatelj, već i da su se u dojuče složnoj alijansi pojavile ozbiljne pukotine. Očevici iz RTS-a tvrde da kobne večeri posle 18 sati u zgradi nije bilo više ni jednog stranog novinara. Zaposleni tvrde da nigde nije bilo istaknuto obaveštenje da svi u slučaju vazdušne opasnosti imaju pravo da se sklone. Iako je postojala preporuka republičkog ministra informacije Aleksandra Vučića da posle sirena za opasnost niko ne sme biti nateran da ostane na radnom mestu ukoliko to sam ne želi. Naprotiv, pored radne obaveze postojalo je, kažu, usmeno zastrašivanje. Ako ne dođeš na posao, dobit ćeš otkaz. U petak, 23. aprila, pretnje su stvarnost pretvorile u užas. Zastrašujuće zvuči izjava prvog čoveka kuće koja je u jednom trenu ostala bez 16 svojih radnika. Da su samo 3 kabla i 6 monitora spustili u sklonište, program su mogli da emituju sa bilo kog mesta, kaže danas otac jedne od žrtava, videomiksera Ksenije Banković. Da li priča o tome da ih je neko svesno žrtvovao ima smisla posle izjave koju je Dragoljub Milanović, generalni direktor RTS-a, dao tog 23. aprila. Znali smo da njihove pretnje RTS-u nisu samo vid specijalnog rata, nego sasvim realne, zločinačke, ubilačke namere. Zato smo je još pre samo koji dan poručili. Pucajte, mi čekamo. Naša adresa je Takovska 10. Vest o bombardovanju televizije i smrti 16 ljudi ove kuće uveče je objavljena tek u 25. minutu udarnog dnevnika. Na njegovom početku emitovana je vest stara 2 dana da je izvršen atentat na predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića, odnosno da je granatirana rezidencija u Užičkoj ulici. Kuća predsjednika Savezne Republike Jugoslavije u Užičkoj ulici na Dedinju nalazila se u stambenom kvartu grada i okružena je drugim porodičnim kućama. Zločinački teroristički napad na rezidenciju predsjednika Miloševića, kada je jedan projektil, naravno nimalo slučajno, pogodio baš spavaću sobu, je nesumnjivo pokušaj atentata na legitimnog, demokratski izabranog šefa jedne suverene države i predstavlja klasični organizovani teroristički akt u režiji i izvođenju zlikovačke fašističke ratne mašinerije NATO pakta.
žele da ubiju slobodu Jugoslavije, žele jednom za sva vremena da zapravo normalni svjetski poredak i mir zamene stalnim ratovima. Zato su noćas pucali na našeg predsjednika i na njegovu porodicu, jer upravo žele da unište onoga ko simbolizuje slobodu, nezavisnost Jugoslavije. Jugoslovena je preko 11 miliona. Ako žele da unište sve vrednosti, verovatno će morati sve da nas pobiju. Zgrada poslovnog centra u Ušću, u kojoj su se nalazili televizija Pink, Košava, SOS kanal, nekoliko radiostanica kao i sedište Socijalističke partije Srbije pogođena je 2 puta, ali i ljudstvo i tehnika su na vreme bili sklonjeni. Zaposleni u televiziji Novi Sad, koja je granatirana 3 puta, a inače u sastavu RTS-a, također su bili izmešteni zajedno sa tehnikom. Posle ovog rata ostaće zabeleženo kako je Madeleine Albright, američki državni sekretar, izjavila da civili stradaju zato što ne poštuju znake uzbunjivanja. Koliko god licemerno, to je u nekim slučajevima bilo tačno. Kraljevčani su umeli da sede u skloništima i podrumima bar prvih dana rata, ali su na zvuke detonacije izlazili napolje da, kako se govorilo, vide gde je puklo. Zašto uopšte izlazite van svog skloništa ili stana kada ste, na primjer, čuli detonaciju pre 30 minuta? Zanima me kud lete, da idu, svuda su naši, u Čačku i na Kosovu, samo nas zanima da kuda lete, jer znaš, mnogo se privećuje. Osija ide, možemo otprilike da pogodimo da je Čačak ili Beranovac ili Bogutovac ili tamo, zato izlazimo. Neki su vreme provodili u istim skloništima kao i za vreme Drugog svjetskog rata. Dobroveče. Kako ste? Kako moramo, ali tako svi. Vidimo da pratite i program, jel tako? Nisam nadala ću ponovo da dođem ovde, da ponovo budem gde sam bila nekad. Isto kad su Amerikanci bombardovali, noćno bombardovanje. 44. Da bome. Kako je tada izgledalo? Kako? Straoba je, a ovo još gore. Pokušavali su Kraljevčani da zaborave na strah. Svako od nas gajio nadu da se njemu lično ništa loše ne može dogoditi, ali Srbi su tih dana od straha i tuge pravili nauku. Svako u strahu za nekog bližnjeg, na Kosmetu, na položaju, u nekoj drugoj kući. Ipak... Jedan od retkih kafića koji radi je popularni kafić iz Andrijsko plavo. Pa bez obzira kakva je situacija, mi polazimo od uverenja da se nešto mora raditi. Pa mi imamo sklonište u našim zgradama, međutim ne koristimo ih jer verovatno ni sami nismo svesni ozbiljnosti ove situacije, a ovaj lokal smo navikli da izlazimo, pa nekako nam je lakše kad smo na nekim mjestom gdje nam je nekad bilo lepo. Na svet su dolazile ratne bebe i pored svega sklapani su brakovi. Pa porodila sam se oko sinoć oko 9:20 i već smo jutros oko 11 bili kod kuće. Vreme je teško, ali moramo se radovati. 28. marta 1999. godine u Skupštini opštine Kraljevo sklopljena su 3 braka. Kako smo saznali od dežurnog matičara, venčanja su obavljena isključivo u prisustvu svedoka i najužeg kruga porodice. Moral kod Srba naglo je skočio 3 dana posle početka agresije, kada je, sve novine su tako prenele, očerupani noćni soko završio u blatu Buđanovaca.
Avion vredan $45 miliona, za koji se do tada verovalo da je zbog radarske nevidljivosti praktično nepobediv, američki F-117 rušila je protivvazdušna odbrana Vojske Jugoslavije. Činjenica da Jugosloveni sada prvi u svetu imaju proizvod supertajne tehnologije nazvana je vojnim zaokretom u ratu. Na olupini stelta osokoljeni narod igrao je sa neskrivenim oduševljenjem. Izvinite, nismo znali da je nevidljiv, postao je omiljeni grafit. Ovo je 4. dan kako provodimo, kao što sami vidite, mi se ne plašimo Clintona. Nek dođe prst u prste, ne treba nam ništa drugo. A sa njegov avioni ko lete, još im odobaramo. Ne plašimo se, neka dođe. Idemo, svi. Kako vi procenjujete ovu situaciju? Isto tako kako je naš kolega rekao. Dakle, nema nekakvog straha ni među vama, ni među... Ako treba, polazimo svi i starta i sa debljom, nema problema. Ovo je ubica. Mi smo uz našu braću Srbe. Vi znate sami da se mi vekovima, mi Romi i Srbi, većitom kao braća rođena. I ako treba, idemo svi da ginemo. I naravno, mi će pobediti naša istina i naša pravda. A tom podbuklom mafijašu poručujemo da će sam sebe da ubije. I njemu će narod da osudi na kraj. Izdajico sveta i ove naše slatke planete. Nek on prvo misli svoj deci kako on tamo treba da obezbedi, pa tako ćemo mi njemu da vratimo na taj način. Još kad su 1. aprila zarobljena trojica američkih vojnika na jugoslovensko-makedonskoj granici, činilo nam se da i bombe postaju podnošljivije. Kao da nam je bilo potrebno da vidimo kako još neko pati. Ceo narod sjedne i trojica stranih vojnika u modricama, onako složeni u kadar koji dočarava njihovu ponižavajuću situaciju s druge strane. A ipak njihova stradija završena je mnogo pre naše, posle uspešne misije baptističkog sveštenika Jessea Jacksona. Narednik Chris Stone, javila je Radio-televizija Srbije, ostavio je i pismo zahvalnosti. Stone je svoju poruku zahvalnosti i podrške, neuobičajenu za jednog ratnog zarobljenika, ispisao na engleskom jeziku, izuzev 3 poslednje rečenice koje su na srpskom. Potpis glasi: Iskreno, Chris Stone, slobodan, što je također svojevrsna poruka koju je američki vojnik izrazio odabravši tako specifičan nadimak. Ostalo je zabeleženo i da su na početku ovog rata agencije emitovale vest da se lider Demokratskog saveza Kosova Ibrahim Rugova iz bezbednostnih razloga nalazi pod zaštitom srpske vojske i policije. Predsjednik Jugoslavije i Rugova potpisali su 1. aprila izjavu o punoj saglasnosti da se problemi mogu rešiti samo političkim sredstvima. Svet u tom događaju nije video šansu za diplomatiju. Tražio je da Rugovi bude dopušteno da napusti Jugoslaviju, a gospodin sa šalom, koga su dojučerašnji saveznici tokom rata pripadnici takozvane OVK osudili na smrt, sam je, kad se domogao asfalta italijanskog aerodroma, rekao da je taj dokument morao da potpiše i da kao takav papir nema nikakvu važnost. Početkom aprila u Beograd su stizale delegacije Ruske državne dume i parlamenta Belorusije. Iz generalštaba Ruske vojske mogle su da se čuju izjave da je pružanje vojne pomoći Jugoslaviji moguće i da zavisi od situacije. Boris Jeljcin upozoravao je da kosovska kriza može izazvati rat u koji Rusija ne sme da bude uvučena. Ali nakon izveštaja da je Moskva možda usmerila nuklearne rakete ka zemljama članicama NATO-a, što je na satelitskim TV stanicama automatski dobilo prvorazredan značaj, Bela kuća je saopštila da očekuje da Rusija održi obećanje o nemešanju u jugoslovenski konflikt. 12. aprila oba veća Skupština Jugoslavije, koja se nije sastala pre proglašenja ratnog stanja, ali jeste za ovu priliku, usvojila su odluku o pristupanju Jugoslavije Savezu Rusije i Belorusije. 2 dana posle toga u Beograd je stigao predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.
Ocenjujemo obojica da je to jedan veliki istorijski korak u interesu integracije, u interesu razvoja, stabilnosti, bezbednosti, ekonomskog, kulturnog, tehnološkog i svakog drugog razvoja na pragu novog veka. Mi verujemo da će taj savez pokazati svoju vitalnost u godinama koje dolaze i na početku veka koji je pred nama. Tokom aprila predsjednica direkcije Jula Mira Marković obratila se otvorenim pismom britanskom šefu diplomatije Robinu Cooku. Vašom izjavom da smo moja deca i ja napustili zemlju, želeli ste da emitujete poruku svetskoj javnosti da smo moja deca i ja nepošteni i plašljivi. Na vašu žalost i našu sreću nećete imati uspeh u svojim namerama, ni kada je u pitanju moja zemlja, ni kada je u pitanju moja porodica. Što se moje zemlje tiče, ona je već postala prestonica svetskog otpora dominacije jedne volje i jednog interesa nad čitavim čovečanstvom. A što se moje porodice tiče, mi smo svi u svojoj zemlji. Moje deca imaju visoko razvijena patriotska osjećanja. Veoma su hrabra, prilično su pametna i zaista su lepa. Moja kćerka kao i do sada uređuje najpopularniji omladinski radio u Jugoslaviji, Košavu. Moj sin je u uniformi i brine o svojoj maloj, tek formiranoj porodici. Stajalo je između ostalog u pismu. Ostaće primjer za divljenje kako je Marko Milošević uz sve brige koje je imao smogao snage da tokom rata izgradi velelepni Bambiland, raj za decu, kažu retki koji su vidjeli ogroman zabavni park u Požarevcu. Jugoslovenski sportisti širom sveta pokušavali su još prvih dana rata da skrenu pažnju na drastično kršenje međunarodnog prava u Jugoslaviji. Gde je Rusija? Do koje granice će da ide Rusija? Kakvo je stanje na zapadu? Postoje li pukotine? Hoće li puknuti NATO pakt? Hoćemo li, kao što neki takozvani patrioti lažu ovaj narod i govore da ćemo za koji dan slaviti dan pobede nad NATO paktom? Pa naša je sudbina u našim rukama onoliko koliko ima pameti. U glavama onih koji vode zemlju. Ja ne vjerujem da ima mnogo pameti u glavama onih koji po mostovima prizivaju Treći svjetski rat. I lažu ovaj narod da će Rusija, samo što nije, ući u Treći svjetski rat. Pre svega, ako Rusija uđe u Treći svjetski rat, kao što Černomirdin kaže, to bi bio i posljednji svjetski rat. Deo Jugoslovena umornih od bombardovanja u ovim rečima čuje glas nade. Međunarodna zajednica je želela da zna da li to Drašković kao potpredsjednik Savezne vlade zapravo ispituje javno mnenje, ali je takva pretpostavka pala u vodu onog trenutka kada je on sa te funkcije smenjen, posle čega su svi ministri iz SPO-a podneli ostavke na funkcije u Saveznoj vladi. Predsjednik Savezne vlade Momir Bulatović razrešuje Vuka Draškovića članstva u Saveznoj vladi zbog istupanja u javnosti suprotno stavovima vlade i narušavanja ugleda Savezne vlade. Tokom 11 nedelja bombardovanja u Jugoslaviji, bolje je rečeno u Srbiji, jer je Crna Gora posle diplomatskih aktivnosti njihovog predsjednika Mila Đukanovića u velikoj meri bila pošteđena katastrofalnih razaranja, uništeno je 62% drumske i železničke mreže. Procenjuje se da je iz pogona izbačeno 60% elektroenergetskih postrojenja. Posle prvih napada grafitnim bombama, NATO je, kako reče Jamie Shea, držao prekidač za struju u Srbiji. Nakon uništavanja vitalnih delova elektroenergetske infrastrukture sredinom i krajem maja, direktna i indirektna šteta procenjuju se na oko $300 miliona. Uz najvažnije dalekovode uništeno je više od 30 transformatora velike instalisane snage.
Zima će zato, kako najavljuju upućeni, biti dramatično teška. Najveću štetu pretrpela je industrija. U metalskom kompleksu uništeni su veliki kapaciteti u automobilskoj industriji. Najveću pojedinačnu štetu od oko $990 miliona pretrpela je Zastava u Kragujevcu, u kojoj je bilo zaposleno oko 24.000 radnika. Uništen je jedan broj visoko sofisticiranih fabrika namenske industrije. Krušik, Valjevo. Fabrika reznog alata, remontno-tehnički zavod i Sloboda, Čačak. 14. oktobar iz Kruševca. Industrija motora, Rakovica. Pančevačka Utva. Duvanska industrija iz Niša. Dug je spisak uništenih ili oštećenih fabrika. Preko 50 crkava i 23 srednjovekovna manastira sagrađena u razdoblju od 11. do 16. veka oštećeni su tokom danonoćnih bombardovanja. Neki od njih danas na Kosmetu predstavljaju jedina mesta u kojima su u pojedinim krajevima Srbi mogli da sačuvaju živu glavu. Šteta na telekomunikacionim sistemima prelazi $75 miliona. Trećinu od toga predstavlja oštećenja na 3 zemaljske satelitske stanice u prilikama kod Ivanjice. Uništene su telefonska centrala u Užicu i pošta u Prištini. Potpuno uništene toplane u Kruševcu i Prištini, oštećene u Beogradu i Novom Sadu. Oštećeno je i 306 škola, više od 20 zdravstvenih ustanova i oko 60.000 stambenih jedinica na teritoriji Srbije bez Kosmeta, što čini oko 1,8% ukupnog stambenog fonda. Jugoslaviji će bez priliva stranog kapitala trebati 15 godina da se vrati na nivo proizvodnje iz 1998. a 4 decenije za povratak u 1989. godinu. Zaostajanje Jugoslavije za zemljama koje su tada bile na sličnom nivou razvitka iznosi oko pola veka, dok je zaostajanje za razvijenim zemljama daleko veće. Bruto društveni proizvod, procena stručnjaka grupe 17, bit će ove godine za 47% manji od prošlogodišnjeg. $975 godišnje po stanovniku, katastrofa skoro kao u Albaniji. Broj nezaposlenih će porasti za 250.000 ljudi, a prikriveno nezaposlenih još više. Ko će naciji da podnese račun? Oni su krivci, primitivci što su pokupili mast, korov nikne digo tigre, ma svaka njima čast, krivi smo mi. Otkud svi ti paraziti što su nam zagustili, nemoj stari moj, krivi smo mi što smo ih pustili. Ma šta su znali generali i brkati majori, jedino da viču pali, ali nisu najgori, krivi smo mi. Ni svi ti silni, infantilni što su puške sanjali, ne, derane, krivi smo mi što smo se sklanjali. Putuj Evropo, nemoj više čekati na nas, ne pitaj mnogo, dok ćeš i ti na rđav glas. Putuj planetom, super smo se družili,
razmere onoga što u svetu zovu ekološkom katastrofom, posle 11 nedelja bombardovanja nikada neće biti moguće tačno utvrditi. Procene Ruskog ministarstva odbrane, samo kad je osiromašen uranijum u pitanju, kreću se do frapantnih 30 tona, što je isto kao da je u Jugoslaviji izgoreo nuklearni reaktor. Pri tome, najveći ruski nuklearni reaktor sadrži tek duplo više uranijuma. Koliko je realna opasnost radijacijske zagađenosti danas ne može da kaže niko, jer Srbi nemaju potrebnu aparaturu, a najobičnija analiza košta oko $1000, tvrde ruski stručnjaci. Pominjanje stranih stručnjaka sasvim je logično, jer je teško očekivati da će domaći glasno izgovoriti svoja strahovanja. Osim toga, ni NATO očigledno ne želi da prizna da se albanski izbjeglice vraćaju na zaraženu teritoriju, iako je finski predsjednik Martti Ahtisaari, posrednik u pregovaračkom procesu, zvanično saopštio da je ekološka situacija na Kosovu do te mere opasna da nijedan finski vojnik neće biti angažovan u sastavu KFOR-a. Osim toga, samo bombardovanjem Petrohemije u Pančevu u atmosferu je oslobođen vinil florid monomer, izuzetno otrovan gas, bez boje, mirisa i ukusa, čija je koncentracija neposredno nakon dejstva bila 10.000 puta veća od dozvoljene. Nakon bombardovanja rafinerije u Novom Sadu, nekoliko stotina vrsta naftnih i petrolejskih proizvoda iscurilo u Dunav. Mnoštvo naftnih mrlja dugačkih nekoliko desetina kilometara plutalo je Dunavom ka nacionalnim vodama Rumunije, Bugarske i prema Crnom moru, a samo 1 litar nafte u potpunosti zagađuje 1.000.000 litara vode. Duga je lista ekoloških opasnosti, a mi ćemo tek u praksi moći da vidimo koliko su tokom tih nedelja bili visoki zdravstveni rizici za stanovništvo. U svakom slučaju, zagađenje je izvršeno na duži vremenski period, što će uticati na kvalitet života i zdravlje stanovništva sadašnjih, ali i mnogo budućih generacija. Putuje Evropa i pošti nam malo reciva. Nama je dobro, sreća jedna neizreciva. Putuj planeto, ovde se vrag priziva. Nama je lepo, slika jedna neopisiva. Bombardovanjem je uništen znatan deo tehničkih kapaciteta elektronskih medija u Srbiji. Bombardovani su različiti RTV objekti, nezavisno od političke orijentacije njihovih vlasnika. Uništeno je 25 RTV predajnika, 19 radio predajnika, 42 repetitora. Toranj navali visok 202 metra predstavljao je jedinstven građevinski poduhvat i bio jedan od simbola Beograda. 2. juna, na dan kada je rat dolaskom Černomirdina i Ahtisaari u Beograd počeo da ulazi u završnu fazu, i televizija Kraljevo ostala je bez svog predajnika. NATO avijacija raketirala je tog dana Borču, nanoseći totalnu štetu na emisionim uređajima televizije Kraljevo. Materijalna šteta prelazi iznos od 90.000 maraka, posredna je mnogo veća. Program televizije Kraljevo sada može da gleda samo 150.000 gledalaca na jednoj UHF frekvenciji sa dnevnim programom od 12 sati emitovanja. Pre rata program je 20 sati emitovan na 2 frekvencije sa potencijalnih 500.000 gledalaca. U vreme rata 24 sata emitovan je informativni program, iako smo za 3 meseca imali 4 preseljenja i nekoliko dana čak radili u kotlarnici. Program smo emitovali iz kafane koja je u isto vreme radila. Zbog danonoćnog emitovanja programa oprema je gotovo u potpunosti izraubovana, a ljudi će zaboraviti kako je bilo kao u izlogu raditi u prostoriji sa celim jednim staklenim zidom dok su odjekivale detonacije. Tokom rata izvesno vreme informacije naše kuće su cenzurisane. Što se nas tiče, mi smo samo imali želju da pravovremeno, tačno, iskreno, verno obaveštavamo naše gledaoce koji su uvek tražili informaciju više. Priče o našem izmišljenom antipatriotizmu jednostavno su morale da padnu u vodu. A to što su naše vesti ponekad opisivane kao crne, ne spada u domen naše krivice.
Pre će biti da je to posljedica činjenice da je život na ovim prostorima uvek bio prilično surov. Iako su kraj bombardovanja svi priželjkivali, malo je ko u Jugoslaviji krajem maja mogao da veruje da ulazimo u završnicu rata. 27. maja jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević i još 4 najviših funkcionera Jugoslavije i Srbije optuženi su za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, saopštila je glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Luis Arbur. Jugoslovenska vlada istog dana odbacila optužnicu. Rusija ocenila da je optužnica politički motivisana, a Sjedinjene Američke Države da time nisu isključeni direktni pregovori sa jugoslovenskim predsjednikom. U sedištu NATO-a saopštili, verovatno ne slučajno, da je tog dana izvršen najveći broj poletanja aviona od početka vazdušnih udara. Čini se da je tada definitivno postalo jasno da, kao i u prethodnim slučajevima, uvek kada treba da progovori diplomatija, ta mogućnost bude ometena. Kada je 28. maja predsjednik Milošević u razgovoru sa Černomiddinom izjavio da prihvata sve principe Grupe 8, bio je to novi tračak nade za diplomatiju. Zapad je nepoverljivo reagovao, a Jugosloveni živjeli sa osjećanjem da je i najgori mir bolji od rata. A onda 2. juna, posle višesatnog razgovora sa međunarodnim posrednicima Viktorom Černomiddinom i Martijem Ahtisarijem, koji kažu nije bio nimalo prijatan jer je takozvani dokument o mirnom rešenju kosovske krize bio ultimatum iza koga je stajala pretnja kopnenom ofanzivom, predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević odlučio je da se o planu Rusije i Evropske unije izjasni Republička skupština. 3. juna sa 138 glasova za, 74 protiv i 3 uzdržanih, parlament Srbije prihvatio je Ahtisarijev i Černomirdinov plan. U njemu ima mnogo toga što boli da čoveku srce pukne, ali je zemlja dovedena u situaciju da to prihvati radi opstanka nacije i države, komentarisali su i političari i običan svet. Nezadovoljni radikali najavili su izlazak iz republičke vlade, ali su još uvek u njoj. Ostavke su podneli, ali ih predsjednik Skupštine Dragan Tomić nije usvojio. Razgovori predstavnika Vojske Jugoslavije i NATO-a o detaljima povlačenja jugoslovenskih snaga s Kosova i Metohije počeli su u pograničnoj kafani Evropa 93 u selu Blace, a nastavljeni u Kumanovu. Kosovo je postalo deo Srbije posle slavne srpske pobjede u bici kod Kumanova oktobra 1912. godine. Uspon i pad srpskog Kosova ide od jednog do drugog čadora na istom mestu 87 godina kasnije. Nisam siguran, reći će Dušan Bataković, istoričar, da je mnogo ljudi shvatilo ni malo skrivenu poruku na koju je NATO ciljao potpisivanje vojno-tehničkog sporazuma baš u Kumanovu. Kada je 9. juna objavljeno da su 2 delegacije u Kumanovu potpisale vojno-tehnički sporazum, u mnogim gradovima mase su spontano izašle na ulice da to proslave. Srbi su, u stvari, i to prilično neprimereno, slavili prestanak užasnog i nepravednog bombardovanja. Ali ne svi. Za one sa Kosmeta bila je to najteža noć u životu. Sutradan je počelo povlačenje jugoslovenskih snaga. NATO saopštio da obustavlja vojnu akciju protiv Jugoslavije, a Savet bezbednosti usvojio rezoluciju kojom se međunarodnim mirovnim snagama sa 50.000 vojnika pod komandom NATO-a odobrava da uđu na Kosovo. Predsjednik Jugoslavije čestitao je građanima mir, najavio obnovu i saopštio da su tokom rata poginula 462 pripadnika Vojske Jugoslavije i 114 pripadnika MUP-a Srbije. U ovom ratu učestvovao je čitav narod. Od beba u porodilištu i teških bolesnika na intenzivnoj nezi do vojnika u rovovima PVO i graničara na granicama. Narod je heroj i zato mora da se osjeća herojski i zato treba da se ponaša herojski, a to znači dostojanstveno, plemenito i odgovorno. Početkom ove godine širom naše zemlje bilo je mnogo mitinga. Na njima se čula jedna parola:
ne damo Kosovo. Nismo dali Kosovo. Zahvaljujući jedinstvu našeg naroda, vojske, policije i državnog rukovodstva, u upornoj borbi sačuvali smo državu, nezavisnost, narod i ostvarili mir koji otvara mogućnosti da svi građani naše zemlje, a posebno na Kosovu i Metohiji, žive bezbedno i okrenu se progresu i prosperitetu. Izjavio ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Vlajko Stojiljković. Portparol SPS-a Ivica Dačić rekao je da je pobedila politika mira za koju se od početka zalagalo naše državno rukovodstvo. Sporazumom iz Beograda garantuje se teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje, a mirovne snage koje će doći na Kosmet bit će pod okriljem Ujedinjenih nacija, a ne NATO-a, kako je to bilo predviđeno dokumentom iz Rambujea, dodao je Dačić. Ako pažljivo pročitate glave 2, 5 i 7, vidjet ćete šta znače te trupe. To znači da jugoslovenske vojske i policije na Kosovu nema. Dobili bi 28.000 naoružanih vojnika. Onda je svejedno kakav sporazum potpišemo. Oni bi vladali Kosovom i jednostavno Srbije na Kosovu ne bi bilo. Ja mislim da je nama savest čista, da smo učinili sve što smo mogli i bez obzira na sve primjedbe koje se mogu dati ovde i drugde i sada i kasnije unazad, ja ipak mislim da smo mi moralni pobednici ove bitke koje smo imali do sada. Nacrtali su nam da se svede naša armija, odnosno vojska Jugoslavije na teritoriji Kosova na 1500 ljudi, da čuva granicu. Pa ta granica, znate šta znači? Da se svede policija na 2500 ljudi i da posle 120 dana nestane zajedno sa vojskom. Pa gde je tu suverenitet? Evo ovdje mi ima dosta pravilnika. Suverenitet podrazumeva da na svakom pedlju svoje teritorije možeš da ostvariš sve, i zakonodavnu vlast i sve ostalo. Posle svega je predsjednik privremenog izvršnog veća Zoran Anđelković osvetlao je obraz i ostao s narodom na Kosovu. Popularni Baki je na kraju, za razliku od takozvanih političara deklarativaca, održao reč. Srbija sa toliko hiljada mrtvih i ranjenih ne daje nikome pravo da se čak ni u ovom trenutku osjeća srećnim, ocenio je 10. juna lider SPO-a Vuk Drašković. U saopštenju Demokratske stranke tog dana je konstatovano da potpisivanje sporazuma predstavlja olakšanje i da je do krize došlo zbog nesposobnosti stranih i domaćih političara da kosmetsku krizu reše političkim sredstvima. Građanski savez Srbije postavio je pitanje odgovornosti, a predsjednik Crnogorskog parlamenta Svetozar Marović izjavio kako je zabluda da zbog vlasti jednog treba žrtvovati sve do posljednjeg. Ako smo ljudi, onda se moramo osjećati poraženo, jer ovom zemljom nije upravljao razum, dodao je. Ako sam dobro shvatio obraćanje predsjednika Miloševića naciji, on je proglasio pobedu. Svoju pobedu proglasio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton. Ne znam odgovor na pitanje koga je pobedio jedan, a koga drugi predsjednik, primetio je predsjednik izvršnog odbora Nove demokratije Vojislav Andrić. Diplomatija je pobedila nasilje, izjavio Ivan Marković, portparol jugoslovenske levice. Prema njegovim rečima, nikada ne smiju biti zaboravljeni rezultati otpora agresiji, mir, sačuvana država i narod, ostanak Kosmeta u Jugoslaviji, povratak Ujedinjenih nacija kao aktivnog činioca međunarodne politike.
komandant 3. armije Vojske Jugoslavije, general pukovnik Nebojša Pavković, rekao je da Vojska Jugoslavije nije kapitulirala i da nije dala ni pedalj srpske zemlje. I to je tačno. Rat koji je za nas i nije bio rat Vojske Jugoslavije, koja se, kažu vojni analitičari, sa Kosmeta uz žrtve povukla praktično bez izgubljene bitke, da bi kakvog li apsurda spasila narod. Srbi su opet bili na pogrešnoj strani istorije. Ako neki car sa 20.000 vojnika hoće da napadne drugoga koji ima 10.000 vojnika, govorio je patrijarh Pavle, onda onaj slabiji mora da porazgovara sa najboljim savjetnicima kako bi video da li jačem od sebe može da se suprotstavi. Ako ne može da se izbori, treba da pošalje poslanika i još dok je onaj daleko da se s njim nagodi radi opstanka svog naroda, kaže patrijarh dodajući da ako neko hoće da sazida kuću pa tek tokom zidanja shvati da nema dovoljno materijala, nije trebao ni da je počinje. Jesmo li mi to opet na početku priče o saveznicima? Posle povlačenja jugoslovenskih snaga bezbednosti, albanski teroristi takozvane OVK krenuli su na Srbe, ubijajući ih u Zbegovima, u selima oko Peći, Đakovice, Prizrena, Podujeva. I ono malo Srba koji nisu zbog bombardovanja pobegli sa Kosova i Metohije, pokrenuli su se zajedno sa vojskom Jugoslavije put Srbije i Crne Gore. Njih, međutim, niko nije dočekivao cvećem, vinom, počasnom paljbom, a put do Srbije za njih je bio i dug i opasan. Ljudske sudbine spakovane u prikolice pune tuge. Pobegli smo. Ne znam šta da ti kažem. Sve smo ostavili. Vlast, država, šta je ovo uradila s nama? Izginula je dolje dosta i opet nisam mogli da ga odbrane. Šta je ovo, ne znam. Dali su ni besplatno, 30 kila benzina, traktorem smo došli, moja kuća i život ovdje u tomu prikolicu. Šta sam života ostavio kući? Krave, stoka, svinje, nameštaj, to što sam imao. Bolje da su me sahranili u selo, tamo no sam došao ovdje. Šta ću ovdje živjeti? Tamo bar bi mrtav bio, u zemlju da ne gledam šta mi se radi sa unučićima. Jeste morali da pobegnete? Kako nismo morali? Pa moramo da izbegnemo. Čim beži milicija i vojska se povukuje i mi moramo da bežimo. S čim ćemo da se branimo? Kad nam kažu puške morate da sklanjate, a da čekamo teroriste samo da ne kolju, ko što su masakirali mnogo od nas. Na primjer, sve moramo da ostavimo i da bežimo. Kad su morali tako da učinu što nisu na vreme učinili, bar odmah da bežimo, da ne bude ni rata, ni bombardovanja, ni ništa. Samo sam došao da se razdužim, došao sam kući kad sam vidio samo spakovan traktor. Ostavio sam i naoružanje i sve, kupio sam familiju i došao sam ovamo. Iz rova sam došao ovdje.
3 mjeseca sam ratovao, ne znam za koga sam ratovao, to mi nije jasno. Spavali smo u parku. I tako. Ili imate nekog u Srbiji? Ne. Nije niko imao da nas organizuje, da nam kaže stanite, možda bi stali i odbranili bi se. Jednostavno rekli su nam što smo imali to vojne uniforme i ove milicijske i to maknite iz kuće, uništite. A što ja znam, jer rovnjaci, oni kad su nas ubijali od 72 dana, kako imamo poverenje u njih sad? Ubili su mi brata, a ja da imam poverenje u njega sad dole, kako? Ja nemam stvarno, vidiš na što sam na stanu, najbolji stan, što kažu imaš i života, došlo je do toga da uzmeš nešto i da te deca gledaju i samo kažeš tata neka nam dođe i drugo ništa. Pozna, sad se plašim iza njega da može čupat glavu, nama su rekli da 11 sati da milicija, sve to se spakuje da dođe vamo, mi smo gledali samo to. A drugo, još kad su mi rekli uniformu da palim, meni se sve smahlo. 18 godina ja peglam uniformu, došlo vreme da ja palim. Ako je trebalo da se izgubi Kosovo, je trebalo u početku da se narodu kaže da se sele, da se pripremimo. Ostavila sam kuću, ostavila sam posao, sve sam ostavila, došla sam na ulicu. Niko iz Peći nije došao da kaže da idete narode, da zaustavi ako je narod. Zašto? Gde ćete? Zašto ostavljate ove domove? Ovo je sramota za jednu državu. U našem selu nema nikog, ostala je stoka, kuće, sve ostalo dole. Sve što smo imali, najneophodnije smo ponijeli sa nama, što se moglo poneti u traktorima i autima za prvu pomoć što može da se pruži, pa dalje će vidimo, nadamo se da se vratimo opet nazad. Pod kojim uslovima biste se vratili? Pa ako bude mogo neko da nam garantuje neku sigurnost, minimalno malo, mi ćemo isto se braniti uz pomoć svih drugih. Povratak vojski milici, inače ovako ne može da se vraća. Napustili mi mjesto, Šiptari su se povlačili, mislim dolazili su naoružani i tako, pucalo se, veselili se što mi odlazimo i tako. Jedino bi se vratilo kad bi se sve očistilo od Šiptara, jer tamo nema života više, mislim od ovih naoruženih Šiptara. 500 godina, mi smo starosjedici 500 godina, nismo napustili od 81. pod Puščanu čest, držali smo na prozorima, familija nam je bila unutra, ginuli su nam deca, ginuli familija, komšije i nismo napustili. I bili smo jako uvereni i ustvrđeni da stanemo na stopu, da ne može ko to Kosovo, tu našu svetu kolevku pomeriti. Jako čvrsto smo stali da to Kosovo ne damo, a kako ispada ovo u trenutku sad, ni sam ne znam. A može li da se živi sa Šiptarima zajedno? Ja smatram sada posle svih ovih nemira vrlo teško i da će proći dugo vremena da neće se moći sa njima. Neće moći sigurno. Čak ni uz te snage međunarodne koje će štititi mir. Međunarodne snage ne mogu da budu u svaku srpsku kuću i pred svako srpsko dvorište i da prati svakog Srbina ili dete koji ide u školu. Nema života na Kosovu za Srbina. Nema zajedničkog života više na Kosovu, dok su Šiptari, ne. A zahvaljujući našem predsjedniku, to je naša ocena s Kosova.
mesto za život. Prema podacima UNHCR-a više od 120.000 ljudi samo za mjesec dana od dolaska međunarodnih snaga na Kosmet napustilo je svoje domove. Neki su se sklonili u manastire, međutim napadnute su i svetinje i sveštenstvo. Kome sad upozorenje da je manastir Visoki Dečani tokom svoje duge istorije uvek smrću kažnjavao svoje osvajače. Od ukupno 28 opština etnički je potpuno očišćeno 15. Srbi i Crnogorci više ne žive u Prizrenu, Đakovici, Dečanima, Peći, Istoku, Klini, Srbici, Suvoj Reci, Mališevu, Kačaniku, Uroševcu, Štimlju, Glogovcu, Vučitrnu i Podujevu. Ipak, bar medijski gledano, vlasti su umanjivale odlaske i uveličavale povratak. Nestrpljenje da se centralni deo Srbije oslobodi neželjenog talasa novih izbeglica obeleženo je i barikadama na putevima. U danima kada su nepregledne kolone svedočile da srpska država, osim na državnoj televiziji, nije prisutna na Kosmetu, RTS je emitovao samo priče i slike povratka, kako je tvrđeno, privremeno raseljenih lica. Imaginacija koja staje u samo jednu rečenicu. Na Kosmet se vraćaju oni koji ga u stvari nisu ni napuštali. Vraćamo se nazad. Ostavili smo sav život, svu imovinu. Ja i muž se vraćamo deca. A recite mi iz kog ste mesta? Selo Babin Most kod Prištine. I šta očekujete sada? Šta ćete zateći? Pa da vidimo, kuću imam na 3 sprata, valjda ću zateći sve. Ali vidjet ćemo, srpsko je selo veliko, 200 kuća, pa valjda imaće i kuća, neće da uđu u nju, ne znam. A kako ste doneli odluku da se sada vratite dole? Pa doneli smo što smo ovdje došli bez ičega. Vidite, svakim danom sve je bolje. Što je bolja situacija na Kosovu i Metohiji, što KFOR preuzima sve više inicijativu, jer normalno i oni nisu svi odjedanput došli i oni su tamo došli u nepoznato. Oni se sve bolje organizuju, mi se sve bolje organizujemo i sve više naroda se vraća, jer najteža stvar je pokrenuti čoveka sa svog ognjišta i svak želi da se vrati. Ispratila sam prijateljicu, a ja se ne vraćam jer niko mi ne da sigurnost tamo i da imamo obezbeđeno tamo za posao i za sve. Nemam nikakvu sigurnost. Neka dođe slobo pa da nam da sigurnost neko. I sutra ujutru rano ceo Goraždevac ide za Goraždevac, to je prvo. Polako. Što se tiče Pećanaca, Pećanci ima ih vrlo malo ovde u Leposaviću, nego ide u Zubin potok. Iz Zubinog potoka ide se pravo za Peć. Što se tiče Goraždevčana, oni znači idu direkt, oni neće stati ni sekunde jer je velika grupa, dogovorena sa KFOR-om i oni se direktno vraćaju u svoje selo. U isto vreme na Kosmet su se vraćale dugačke kolone autobusa, automobila i kamiona koji su dolazili iz drugog smera. Albanci sa Kosmeta koji su tokom rata izbegli najčešće u Albaniju i Makedoniju, vraćali su se na teritoriju koja će za ove generacije i ko zna još koliko posle njih prestati da bude simbol zajedničkog života, ako je to uopšte i bila.
Na kraju izgleda da nije najbitnije jesu li Šiptari proleća 99. godine bežali samo u strahu od bombardovanja, kako je to nama na nacionalnoj televiziji predočavano. O svemu što se na Kosmetu dešavalo i dešava progovorit će, kad za to dođe vreme, brojni svedoci. Mnogo smo se mučili, mnogo smo patili, ali smo i prouzrokovali mnoge žrtve. Mnogi će se danas zakleti da su to ključne reči patrijarha Pavla. Zato nije bitno ni da li je tih izbeglica bilo onoliko koliko je tvrdila međunarodna zajednica ili ih je bilo mnogo, mnogo manje. Sve izbegličke kolone liče jedna na drugu, ali svaka je priča različita. I jedni i drugi decu umiruju ljuljanjem u kolevkama pod izbegličkim šatorima, a sanjaju različite snove. I na kraju bude da su im samo muke iste, a tretmani različiti. Slikama izbegličkih kolona Albanaca tokom marta i aprila bile su preplavljene emisije satelitskih TV stanica. Sigurno je moralo da bude preterivanje u dočaravanju nepreglednih vijugavih kolona pešaka, forsiranju humanitarne katastrofe u izbegličkim kampovima, pričama o ljudskim sudbinama. Vrlo često su to bile optužbe protiv Srba bez dokaza, ali ni prečišćene informacije te vrste nisu imale svoje mesto u režimskim medijima. Onako kako je na RTS-u tih dana bilo malo mesta za priču o albanskim izbeglicama, tako je sredinom juna postalo jasno da za većinu satelitskih TV stanica srpske suze i patnje vrede manje od albanskih. Istrošila se novinarska pera BBC-a, CNN-a, Sky News-a. Srpske nesreće svet bole tačno onoliko koliko je to unapred određeno. Povodom Dana Vojske Jugoslavije 16. juna, predsjednik Milošević unapredio je 20 generala i odlikovao 3000 pripadnika Vojske Jugoslavije. Neki od njih još uvek su bili u nepreglednim kolonama vozila Vojske Jugoslavije, koja je imala rok za potpuno povlačenje do ponoći 20. juna, kada su, kako je to zvanično objavio predsjedavajući NATO-a, vazdušni napadi na Jugoslaviju obustavljeni. Na Vidovdan pre 10 godina na Gazimestanu je pred više Srba nego što ih se na tom prostoru ikada okupilo, Slobodan Milošević održao miting koji je prethodio ukidanju autonomije te pokrajine. Na Vidovdan 99. na liturgiji u Grečanici bilo ih je oko 100. Jer kosovske Srbe ni srpska vlast, ni međunarodna zajednica nisu uspele da zaštite od egzodusa, ubistava, zlostavljanja i pljačkanja. Koliko ljudi je razmišljalo o takvim stvarima u onim danima kada smo dočekivali naše vojnike i naslušali se paljbe, čini se više nego ikad u životu. Kraljevo!
Radost što smo ih dočekali žive i zdrave i njihova zbog povratka kući posle 3 meseca ratovanja morala je da bude ispoljena sa više pijeteta. Pre svega zbog svih onih koji nisu imali koga da dočekaju i onih koji su kući stizali u limenim sanducima. Vek koji je na izmaku srpski narod pamtiće po mnogo čemu. Nažalost, iznad svega pamtit ćemo ga po ogromnim žrtvama koje su utkane u temelje našeg opstanka. Nijedan narod u Evropi nije izlio toliko krvi koliko srpski. Nigde na svetu nema toliko humki i grobnica zalivenih našim suzama i nigde toliko patnje i bola. Našem Kraljevu i našoj opštini kao da je istorija predodredila da bude najveća žrtva među žrtvama. Ratno stanje u zemlji zvanično je ukinuto 26. juna. Koji dan pre toga u nekim gradovima Srbije rezervisti nezadovoljni zbog toga što nisu isplaćeni za period koji su proveli u jedinicama, počeli su da blokiraju puteve i mostove. 41 pripadnik aktivnog i rezervnog sastava Vojske Jugoslavije, koliko ih je sa teritorije Kraljevačke opštine izgubilo život, da se rat završio, nikada neće saznati. Kosovo je opet nekom bilo kletva, a nekom zakletva. Kažu da se užasi istorije nikada ne ponavljaju na isti način. Moraju li to Srbi baš uvek da proveravaju? Pošlo vreme s goreg na gore, razigrala one najgore. Stade sve, samo život prođe, sine moj, oči njene plave, stiže dan da u vojsku pođeš, lumpuju usijane glave, sine moj, sve su to barabe, ne dam ja mog spomenka pokor, derane, drž se tvoga babe, nisi ti za taj jadi pokor vreme.